Dobro skok u Rodon, Livaja, da li je bilo faula, gol je. Ili da vidimo šta kaže, ovo je delovalo kao faul, zaista. Prekršaj koji je dosuđen u korist Velsa. Kramarić, gol je. Hrvatska vodi 1-0, Kramarić je strelac. Opet Velšani nešto traže, odmah je pokazao Joao Pedro Pinheiro da od toga nema ništa. Hrvatska vodi 1-0, 28. minut. Kramarić i to je to! 28. minuta, Hrvatska na poljudu protiv Velsa vodi 1-0! Ovo je vrlo interesantna situacija, Wilson sjajno, James, kakav promašaj! Kakav promašaj Jamesa, 60. minut. Tako da bude, evo šanse, ima li gola, gol je! 1-1, kakav šok na poljudu, Vels dolazi do poravnanja, strelac je sa brojem 23. Tamo trebalo bi da je Broadhead u pitanju, ako je on strelac. Ovo može biti opasno i ovo je izjednačenje. Vels ima 1-1 na poljudu.